سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ንኹልና ኣገዳስነት ኣለዎ ዝበልና ትሕዝቶታት ቀሪብናልኩም ኣለና ብደረጃ ዓለም ዓበይቲ ዜናታትን ኣቓልቦ ናይ ሚድያ ዝስዕቡ ዘለዉ ፍጻሜታትን ክንፍትን ኢና ሳብ መወዳእታ ምሳና ክጽንሑ ድማ ብትሕትና ንዕድም መቸም ኩነታት ናይ ማእከላይ ምብራቕ ብዓብዪ እውን ናይ ፖለቲካውን ፀጥታውን ኩነታት ናይ ዓለምና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ቀጻሊ ትከታተልዎ ዘለኹም ኮይኑ ይስማዓኒ እስራኤል ትኸዶ ዘላ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ቤንያሚን ነተንያሁ እስራኤል ትኸዶ ዘላ መንገዲ ናበይ ክወስዳ እዩ ኣይ ዶንት ኖ ንሕጂ ስጋኣት ክፈጥረሎም ወይ ፀገም ክፈጥረሎም ክብል ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ንእስራኤል ስጋኣት ክፈጥር ዝኽእል ሓይሊ ስለዘየለ ማለት ልዕሊ ካልኦት ሓያላት ስለዝኾኑ ዘይኮኑስ ንሶምን ዘራያቶምን ክሳብ ሕጂ ዝከራኸሮም ሰብ ኣይረኸቡን ኣለዉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ጥሕሰት ናይ ሕግታት ናይ ዓለም ለኸ ግን ዘስካሕክሕ ክንብሎ ንኽእል ኢና እንተበልናዮ እውን ምግናን ኣይኮነን ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣለኹ ፅኒሕልና ክንሰሚና እቲ ኩነታት ግን ካብዚ ንሪኦ ዘለና ዝያዳ ዝኸደ ኩነታት ምዃኑን ምስቲ ባህሊ የድሊ ምክንያቱ ኣሜሪካ ይኹን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንነተንያሁ ጠጠው ከብሎ ኣይክእልን እዩ ዘሎ እምበሺ ኸማን ዝደልዮን ዝሓስቦም ኩሉ የማልኡሉ ኣለዉ ብኣፎም ካልእ ክዛረቡ ክእልዮም ተግባር ግን ካሊእ ስለዚ እስካብ እዚኣ እንታይ ኢና ክንሰምዕ እዚ ኩሉ ድማ ምስ ታሪክ ናይ ኤርትራ መላሊሰኻ ክነግረኩም ክፍትኒ what's going on here. Okay, let's start with this one. US President Joe Biden says he is, quote, absolutely urging Israel to stop firing at UN peacekeepers in Lebanon. It follows two incidents in 48 hours. The peacekeeping force known as UNIFIL says explosions hit its headquarters on Friday in the Lebanese village of Naqoura, injuring 2 personnel. That followed another strike on Thursday in ሰራዊትና እስራኤል ወይ እውን እስራኤል ኣብ ትሕቲ መርሕነት ቤንያሚን ነተንያሁ ኣብቲ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ናይ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ወይ እውን ናይ ዩኤን ሰራዊት ዝበሃል ክልተ ግዜ ተኽሲ ከም ዝፈነወት እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ናይ ረድኤት ሓገዝቲ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ሚድያ ዝገብርዎ ዝነበሩ ቁልዕ ዝኾነ ወራርን ቅትለትን ስጉምትታትን ንሱ ዝኾነ ይኹን ፀገም ኣይሰዓበሎምን ሕጂ ሕሉፍ ሓሊፎም ነቶም ዓቃብ ሰላም ተባሂሎም ኣብ ሊባኖስ ኣትዮም ዝነበሩ ሰራዊት ኣብ ልዕሊኦም ተኩሳ ሓደጋ ውዲቓ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ሕጂ እስራኤል እንታይ ምስ ገበረት እያ ዓለም ለኸ ሓፊሉ ኣንጻር እስራኤል ደው ክብል እስከ ንሓንቲ ግዜ ግምጥል ኣቢልኩም ረእይዋ ኢማጅን ኤርትራ ከምቲ ትገብር ነይራ ኤርትራሲ ኣብቲ ዓቃብ ሰላም ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ዝሰርሕ ዝነበረ ዓቃብ ሰላም ኣጀንዳ ናይ ካልኦት ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ብዝኾነ ይኹን ጌጋ ኣብቲ ናይ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኤርትራ እንትትገብር እንታይ ዓይነት ስጉምቲ መወረዳ ነይሩ ክትገልፆ ከማን ኣሸጋሪ እዩ ድሓን ኤርትራስ ንእሽተይ ኣድሌቶም ገብርዋ ይኽእሉ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ገይሮሞ ቅድሚ ሕጂ ዝደለይዎ ገይሮሞ እዮም ወላ ኣንጻር ፍትሒ ወላ እውን ራሻ ወይ እውን ቻይና ዝኾነ ነገር ከምዚ ዓይነት ጌጋ እንተዝፍፅሙ ነይሮም እዚ ሚድያ 24 ሰዓት ምጋዓረ ኣሜሪካ ድማ ለይቲ መዓልትን እገዳታት ካብቲ ዘለዉ ኣይዶኖ እንታይ እማ ክትገብር ትኽእል ኣይዶኖ ኩሉ ነገር ምገበረት ነይራ እስራኤል ክኸውን ከሎ ግን እዛ ኩላ በዓል ነዊሕ መልሓስ ኤሮጳ እንታይ ትኸውን ውሕጥ ኣቢሎም ማትም ክብሉ ክዛረቡ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ግን ከመይ ጌርካ ትዛረብ ወላ ሓንቲ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ ብሓቂ ኣብ ከመይ ዓይነት መድረኽ ኢና በፂሕና ዘለና ንኽትብል ጥራይ ዝገብረካ ማዕረ ክንዲዚ ድዮም ካብ ንእስራኤል ዝኾነ ይኹን ክብልዋ ዘይክእሉ ማለት ወላ ንሽምካ ንኸተትሕን እስራኤል ድሌቶም ገብሩ ኣለዎ እስከ እቶም ኣሜሪካ ይኹን ኤሮጳስ ክንድምንታይ ሽም ናቶምን ዝና ናቶምን መሬት ይዘብጥ ከም ዘሎ ይርድኦም ኣሎ እንታይ እዮም ክገብሩ ዓቕሚ ስለዘየለ እዩ ንእስራኤል ግደፉ ክብሎ ዓቕሚ የብሎምን ብግምጣሉ ድማ ረእይዎ ተጋጊምኩም እስራኤል ስለምንታይ ከም ዝትገብር ዘላ ሲምፕሊ ሓይሊ ስለዘለዋ ብሕምዚ በለይ ተሓጎም ይብሉ ገለገለ ሰባት ኣብ ዝቕፅሕፉ ከለዉ ያ ብሕምዚ በለይ ተሓጎም ኢና እስራኤል እንታይ ከም ክትገብሩ እንታይ ከተምፁ እያ ንሃገራት ዓረብ ይኹን ንማሕበረሰብ ዓለም ይኹን እንታይ ከም ከተምፁ ኣብ ዩኤን ከድኩም ሓንቲ ክትገብሩ ትኽእሉን ኢኹም ምክንያቱ ኣሜሪካ ብሎክ ክትገብረኩም እያ ትብላ ኣሜሪካ ድማ ኣንጻር ደው ክትብል ዓቕሚ የብላ ኤሮጳ ከምኡ ስለዚ እንታይ ክገብር እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኤግዛክትሊ ሓይሊ እንተለካ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኻ የስ ቅኑዕ ይብል ኣለኹ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ናይ ብሓቂ ዘስካሕክሕ እዩ ግን እዚ ዓይነት ኣካይዳ ነዚ ኣካይዳ ሸለል ኢሎም ዝኸዱ ዘሎ ዓይኖም ዓሚቶም ዝሓልፉ ዘለዉ ንበዓል ኤርትራ ሂማን ራይትስ ቫዮሌሽን ገይራ ኢሎም ትማል ኣብ ጀኔቫ ከስዋ ነይሮም ኩሉ ዓይነት ክሳብ ልዕሊ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ገዳናቶም ይቕፅል ኣሎ ነዛ ሃገር እስራኤል እዚ ዓይነት ገበና ትፍፅም ዘላ ግን
ኣይኮነን ክግድዋሲ ኣንጻራ ተሪር ዘረባ ንክዛረባ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ሓደ ሰብ ዝኾነ ዓይነት ገበን ክገብር ከሎ ሓንቲ ሃገር ንኻልእ ሃገር ክትቀፅዓ ግን መሰል የብላን ዝበሃል ካብዚ ዝብቀስ ምናልባት ኮንኹም ክትቀፅዓ ተኮይና ድማ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ዝብልዎ እቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ናይ ዩኤን ክኸውን ይኽእል እዩ ነተን ካልኦት ሃገራት ብንእሽተይ ነገር ዓብ እገዳ ከውርድ ዘለን ከሎ ንኣብነት ንኢራንሲ ከምዚ ገይራ ኢሉ መዓት እገዳ ወሲኽላ ኣለለን ከነ ስለምንታይ ንእስራኤል ነዚ ግህሰት ዝገብርዎ ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብ ጋዛ ዝገብርዎ ይኹን ሕጂ ድማ ኣብ ሊባኖስ ዝገብርዎ ዘሎ ስለምንታይ ዋላ ናይ ምስሊ እውን እገዳ ክገብሩላ ዘይክእሉ ምክንያቱ ባዕልኩም ትፈልጡ ንሕና ድሌትና ንገብር ኢና ንስኻትኩም ግን ትገብርዎ የብልኩምን ኣብ ትበፅሕዎ የብልኩምን እዩ ትውዳይ Which 2 soldiers were also hurt. Israel's military says its forces were responding to an immediate threat close by. The leaders of France, Italy and Spain have described the incidents as serious violations of international law. ግብረ መልሲ ናይ እስራኤል እንታይ ነይሩ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ዝኾነ ስጋት ዝፈጥረልና ኩነታት ስለ ዝነበረ ግብረ መልሲ ንዑና ንህብ ነርና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስጋት ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይነበረን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያታዊ ስለ ዘየለና ግን ኩሉ ግዜ ድማ ዝጥቀምሉ ምክንያት እዩ ዳሕርካስ ወላ ስጋት እንተለውን ግድን ስጋት ስለ ዘሎ ንኩሉ ክትሃርም ኣለካ ማለት ኣይኮነን ኣትሊስት እቲ ኢንተርናሽናል ሎው ከምኡ ዝብል ናይ ሕጊ ናይ ኩናት ኣሎ ሕጊ ናይ ኩናት ማለት ሲቪል እንተለዉ ኮይኖም ክትጥንቀቕ ኣለካ ነቶም ሲቪል ከይትጎድእ ዝብል ኣብዚ ግን ናይ ዩኤን ዓቃብ ሰላም እውን ኣሎ እስራኤል ግን እዚ ነገራት እዚ ኣብ መስጊድ ሰብ ተኣኪቡ ከሎ ወይ ኣብ ቤተክርስትያን ሰብ ከሎ ሓደ ሰብ ግብረ ሽበራ ነይሩ ዋላ ዘይነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ከንደይ ፕሩቭት ዓለምና ፕሩቭ ገይሮም ላይ ፈልጡን እዮም ኤግዛክትሊ ዕላማ ከም ዝነበረ ፕሩቭ ኣይገብሩን እዮም ሃሪሞም ከምኡ ከም ዝነበረ ጥራዮም ዝነግሩ እዚ እዚ ኻንታዩ ኣካውንታብሊቲ ተሓታትነት ስለ ዘየለ ዝሓቶም ስለ ዘየለ እዩ All right, let's cross over to journalist Ruth Michelson in Beirut. Ruth, good to have you with us. Can you start by giving us an update of what is happening around these UNIFIL positions in the south of Lebanon? Well, we understand from what UNIFIL have been saying that, as you mentioned, there have been a number of explosions close to their bases. They mentioned that 2 peacekeepers were injured after there were explosions close to an observation tower. These peacekeepers have been taken to hospital, they said. There was also, they mentioned an incident where an IDF bulldozer hit the perimeter of one of their bases. And they also talk about, earlier this week, the Israeli forces hitting the entrance to a bunker where peacekeepers were sheltering. So እዚ ኣብ ተደጋጋሚ ዝግበር ዝነበረ ከም ዝኾነ ትገልጽ ዘላ ኣብ ተደጋጋሚ ኣዘጋጥም ዝነበረ ክስተት ከም ዝኾነ ሓድሽ ተርእዮ እውን ከም ዘይኮነ ኣብ ባንከር ኣብቲ ዝሕብኡሉ ቦታ ይኹን ኣብቲ ከባቢኦም ኢቨን ብቡልዶዘር ማለት እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ትርእይዎ እንተለኹም ኣብዚ ከነምፅኦ ፀገም ስለ ዘምፅኣልና ዘሎ እምበር ቡልዶዘራት ገይሮም እዮም ነቲ ከተማታት ድዕንዎ ዘለው ዝተፈላለዩ ምክንያት እዮም ዝብሳቶም ግን ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ገበን እዩ እቲ ተቕርፂ ናይቲ ከተማ ናይቲ ኩሉ ነገር ይዕንዎ እዮም ጠቕላላ ፍላት ይገብራ እዚ ነቲ ደቡብ ሊባኖስ ከምቲ ንቃዛ ዝገብርዎ ከምኡ ክገብርዎ ሓሳብ ከም ዘለዎም ወይ መደብ ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን ማሕበረሰብ ዓለም ዋላ ሓንቲ ክዛረባ ኣይክእልኒ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣፉ ተለኪቱ ትሚል እዩ ዘሎ ስለምንታይ ክዛረቡ ስለ ዘይደልዩ ንእስራኤል ንነዊሕ እዋን ሽፋን ገይሮም ላ ልዕሊ ዓመት ቀፂላ ኣላ ኣብ ጋዛ ኣሽሓት ሰባት ቀቲላ ሕጂ ድማ ኣብ ሊባኖስ ከምኡ ትገብር ኣላ ዕንወት ናይቲ ከተማታት ብምሉእ ትፈጥር ኣላ ክዛረብ ዝኽእል የለን ተወሳኺ ድማ ናብ ኢራን ካሃርሚ ኢኻ ዝብለው ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና vehicles and a communication system. And this is really the latest series of updates in a week of incidents of what UNIFIL have said in their own statements. They describe this as extremely dangerous developments. Ruth, President Biden and other world leaders for that matter urging Israel to stop attacking UNIFIL troops. I wonder, who is Israel actually listening to at this point? እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ዘሎ ባይደን ይኹን ካልኦት መራሕቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ድምፂ የስምዑ ኣለዉ ወይ ግደፍ ክብልዎም ይፍትኑ ኣለዉ ግን እንታይ ማለት እዩ እቲ ግደፍ ወይ ከእስራኤል ስንመን እዮም ትሰምዑ ንማንም ኣይሰምዑን እዮም እንታይ መልሲ ዘሊኻሉ እዚ ዓመትን ገለን ከይድ ኣሎ ኣሜሪካ ኸ ብሓቂ ዳ ግደፍ ትብላ ዘላ ንእስራኤል is this really እቲ ስቶሪሲ ኣሜሪካ ግደፍ ከም ትብሎም ዘላ ጌርካ ሪፖርት ዝኸውን ኣሜሪካ ከመይ ጌርኩም ውሰድዋ መሲልኩም ንእስራኤል ግደፍ ትብላ ብድሕሪት ግን ኣፅዋር ተባላ ተቐብላ ኣላ ዝደልየቶ ገንዘብ ሂቦ ኣሎ ኩሉ ነገር ሂቦም ኣሎ ስለዚ እስራኤል ኣሜሪካስ ግደፍ ትብሎም ኣላ ማለት ድዩ ግደፍ ማለት ከምኡ ድዩ ለንቀነ ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን እንታይ ኢልዎም እቶም ንእስራኤል ምቁራፅ ተኽሲ ንክትገብር ንሰርሕ ኣለና ወይ እውን ምቁራፅ ተኽሲ ክትገብር ኣለዋ ትብሉ ዘለኹም መራሕቲ ቁርብ ክትሓፍር ኣለኩም ኢልዎም ንኣሜሪካ ይበቐታ
عند إنجليزي ما كمو أصوارنا قبل كاسي كم يجير كأن حدا حيلي مقراص تخص جبري الكاخت لمنو تخليله مقراص تخص إنك جبر تدوليان تلاها مجمر يعني تز تقص أي تهبو ناتك تقص شغل غاون نجزيو نسخاجن كتقص شغل نجار أي تهبو إيلو very simple زي فلوي بالحي وي أمره وي بقعد زليه كنا again كاب هذا ريبورت مثلا خايم مثلكم سوري لا تسحب لك بيستفعل عليه perspective كريه كم فتنينا كالارسون سلازلني اسكي كالوتون كمي ريبورت جيرو من يرمى بزنره Tenenti, thank you very much for this today. That peacekeeping forces have come under fire again. What more can you tell us? Well, the last 48 hours have been really concerning because we have been attacked 4 times, 3 times yesterday, and we issued a clear statement that IDF targeted 3 positions, one inside the headquarters of UNIFIL, a tower, and 2 peacekeepers were injured, luckily lightly injured, and then 2 other positions where they hit cameras of the position. A drone was really close to the bunker where peacekeepers were sheltering, and the illumination of another position, very precise strikes. Today, there was another attack that we're still looking into. So هند بتزقاتمي نايجيجا وي وقلك كم زي كوني انتين رلنا نتصور زخوني intention بعلامة زقبر زل كم زخوني يمزرو يزلو صعب بعلامة سعيت وي بجيجا زمت زي كوني دايما ديلا تكبر زلا مخانوتي مخانو يز إسرائيل زخا تيو إنز بحال أب جنيفا بزعق زيان عرات طويل سلزلو من البعد قبر ملسناتو دخون يخون نتومنا يو إن تهرموم زلا كم يوم زقبر زلو تما إسرائيلويان ولا فرنسا بقدامي ما رحنا فرنسا كم زبلكم مقراص تقصن خدقبر إسرائيل أسوار أنا فرنسا محبطة وعبيلاتها قالوا تغير دما أسوار إسرائيل زبازلات تقبلوا والله مزبلة نتنياهو لك دحري تنسيو حدا برتع زغون الشيء مونيو حفرة لك نسخة حق زي تحجز إسرائيل نزغل وقك تعوته ليا بمبال فكيرو تزاربو دحرت فغراناتغه دحرسو سنة ساعات ليبانوس مالتنا فرنسا جزات يعني رغدم حدا تانك شتيل ناي ويون حدا ناي دادي مملي بوتاز نبره ناي فرنسا كامباني زودنو نعو واللي عقدي فاتو كمية لان اكسبلوجن اتكتما السرعي مالتي حيلنا تمصبق يا رمي زريوم نظام حقرات اوروبا ولا انت تزاربهم نتنياهو شلل اللي زحلفهم كي مسلكم اندمنتاي قبل اليوم حيل كم زلو دليت تخجبر كم زغل نساتهم دما ولا حنت تخجبرو كم زي كلو بتدقاقامي زفلطهم ني بايدن كندي جزي اب بينهم تليفون كراهبو قالو اوكي بقى مقراص شخصيه قبرو كقبري يبلو دحريقن سورا يقبرني يبلو كندي جزي افدحوا اواريد ويو امريكا كندي جزي تبلين كان زبال كندي جزي شد شعاتك زي اللي كيدو حراي لومني ودو قالو دو قبل انه ابو قالو يتالمو سلازي ولا حنت قبرو ما يكونوني just like among American European إسرائيل تبوس إسرائيل زم حدرهم زلا فتما يكونوا نعون إسرائيل كزوا زغل إسرائيل تزوم زلا زد ما كند من تايك عبت ويفتنوا لو أمريكان السوم مخانهم تم زجبرون زي جبرون تكون الرياليتي وين تكون ندقن إسرائيل يمزقوا عصرو نتنياهو يدقوا عصرو تي مودة توسانة نسوس دليل ما يزخون زلا لأن ده يزقب أبزنا يون ريدلنا نسور زخانة علامة بزلو من قدي إسرائيل هرمون كم زلا I hope أي تقتلمون وانتخون مهنياتو كد محجاب الميديا يكون قالتون كم تمساسا لبزح سقوم تجيرايا أبز غربات رادي كنت نوه وين قبل الجازيت إنها دي قالت إن إسرائيل أبتبوتا خوينهم challenges قبروا وزن برا حيلتات تشمو قبريهم كندي بخاين ريال لخان كم زي أمبولانسات أب غزة مالت ويست بانك قالك فالنا فلسطين مالتيو حدا قاقاتيمو مكينة حيزوم تم أمبولانسات نتا حدا قاقاتم كدحنو ناخذ خلو سرايتنا إسرائيلسك مكينة دوزرات حيزوم عم منقدي نتمقدي عصوه نتنا أمبولانسات كوي سب نخيرتها سب تحريم زول نخموت نتنا أمبولانسات منقدي عصوان باي ذا واي حنتو قال على شما جيزة كركوان اللغتم تفلطوا تحفلي تاقل عاتيا بسدران ناخذت كلا تا مكينة نتا سدران نسان كلا قال شد شعمد يا حمش عمت الجسم بغير تازان تارسيا له أبز قربا فايرال كوين زنبر ملختي نسدرا أبت مكينة كلو شوترز نا إسرائيل سرايت رشينا ممالتي تقول عقل تعريفا بهوان دويلا شعو تليفون بجاهم رتوني لا توم نتوم زي تليفون زي دمت زي ريكوردد كوين الله دويلا بجاهم نتوم أمبلانس سخون ردون نابلتهم كلا كردوا ناقوي يخلو نتوم كردوا زمت سنبرك أتيلهم نتقول عاد ما كم تموت كيروما شمال لوازا والعزيا بزح سبقوي لله يجن مجمريو ما يكونون إسرائيل كم خبروا الزخول لجيرهم كله جنسي أوروبا أمريكان يدق فمالو إسرائيل فتش ما مزلوا عينت جبنات
ብዙሓት ሃገራት ገበናት ክፈጽማ ይኽእላ ናይ እስራኤል ግን ዶኩመንት ዝኾነ እዩ ጽቡቕ ስእሊ ዘሎ ቪድዮታት ዘለዎ ገበናት እዩ ብጽቡቕ ዝተሰነደ ገበናት እዩ እዚ ኸማን 90% ካብኡ ሸፊኖሞ ከለዉ እዮም ከምዘይረአ ብምግባር እዩ እቲ ዝወፁ ዘሎ ዶኩመንት ግን ኢናፍ ጭብጥታት ዘለዎ እዩ ግን ዋላ ጭብጢ ይሃልኻ ዋላ ገለ ዋላ ዓይነ ምስክር ይሃልዎ ኣንጻር እስራኤል ዝኾነ ክግበር ከም ዘይክእል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸዓ ሓያልቲ ኮይንካ ሕጊ ዝበሃል ከም ዘይሰርሕ ዘግህድ ኩነታት the possible responsibilities, but again, inside our headquarters in Nahura, 100 meters from the hospital inside our base, and 2 peacekeepers were injured, one seriously, and is now at the hospital in Tyr. So this is a concerning situation, especially after a few days ago. So, كملنا ساينا من البات سكي أرسل كير كابتي كونتات كي وصلنا كلمة زند ما كنري. Our top story tonight deals with a mystery that is shaking the world's most dangerous war zone, that's West Asia. Has Iran, behind the fog of war, under threat from a rampant Israel, secretly become a nuclear power? Now, we always knew it had the capability, that is neither a mystery nor a secret. America has repeatedly tried to stop Iran from becoming a full-fledged nuclear power, in fact. إذا ستوريز يا نوح وان فايرال كوين الله ويون تدققامي أزاربي كوين الله صدمة إيران عبزن زحلفة كنيات نيكولاراو بحبو نيكولاراو حيلو كوينا كم جلا زتر طرح بريتال بحبو نيكولار كم استوقستن مو ملكتنا يتستوقستلو تسمعيو كم جلون تراي كم جلون يمزن غرزلو وصيتنا تخون ونخليو تي إسرائيل قبل ملسن غتب دحر حرز بلازو أمريكا وتقلالا كتحجز هذا اللي زي الله زبل زلو زربام كاويد مت أزي أنت كم يقاتيمو أبي أفتيناتو بخمي تغيرو أنت يقاتيمو مسكر خنسمع زيا أنتي تعمي أقد داس زخون ستوريو من البت ملو بملو سرقاقيس إذا ترقاقيس أسكن اسمعي. The IAEA has constantly monitored Iran's nuclear facilities, but for the last year, Iran has not only become part of the war zone situation, but it has become belligerent. So did Iran, in the past week, under the cover of secrecy, acquire the capability of using a nuclear bomb, thereby changing the strategic balance of the region and ending Israel's status as the only nuclear power in the region? You see, on the 6th of October, Iran suddenly shut down its airspace starting 9 p.m. local time. Less than 2 hours later, Iran reported a 4.4 magnitude earthquake in a province located around 130 kilometers from Tehran. إذا ستوريزيا بكرة كفالة عنون ريبورت كيرياني ري إيران أبتجزي إسرائيل قبل ما سكتب بقولت في قبل ما سكتب أبتشباشة لزنا برت كل عيرة كم زعت صوت ريبورت غيرنيرو كل عيرة عتيا زخونه يكون من قصاص كله كم زي كل سلازي مبزحته بنزح حبريتاز بخمين وسي دمو إسرائيل قبل ما سكتب مخانا تبلو ساعات كم زاخله كابتي شعو سوني كابسوني جميرو كل عيرنا كعصلو يميلم نيرم مبزحتهم كابتاز بلتا 48 ساعات غيرهم إسرائيل تخرملو كم زو خوني بمبال بسفيح كزربو لجميرو يرو لكاتي علامة كالي نيرو لك عبت كل عيرات عاصيلو زنبره من كتقات مدر ترايو كابتي إيران روس كتمان إيران وشي لابزلو كودا يكون سعرها قبيلو كن أزيو قارعو زي كونه من كتقات ناي مدري 4 بقال زخونه من كتقات ناي مدري ترايو زي من كتقات ناي مدري بزح نغرات مسو زتاحازالو انتي تزتاحاز Seismic activity and military airspace closures at the same time. So is this coincidence? Or did Iran conduct an underground nuclear test? Let's just take a pause here and just consider the ramifications of a nuclear Iran already embroiled in proxy wars and regional conflicts. The introduction of nuclear weapons could escalate violence beyond anything that West Asia and the world have seen in decades. Iran is not an irresponsible country, but it is now in a position to challenge Israel's unilateral domination. And if Iran feels cornered or threatened, could it use these weapons as leverage, or worse, as a first strike? Millions. So, تحطوا حجي تحت مدري نيكولاراوي فتنا جيرا كم زلا أتم من قد مدري استفترة 4.4 ماغنيتو زلو عيالي already استفترة كابتي نيكولاراوي تخصص جبرته استبقدسك خون كم زغل speculation ويون ترى كم زلو إزي قال نجار شفت زلو إيران قريبة خم زلا نيكولار أمريكا بتدقق مجلسها ولا ونتهم ناي نيكولاراوي عميز أثر إيجنسي نسون نجير نيري إذا إيران أبكباب نيكولاراوي أسوار نمونان قريبة خم زلا الزارة بزنبرين حدش تر يونا ينبر بتحطه
أوشت كندي وديا نتنيكولر كتدالو تخل نت بومبسي كم يجرا كتدالو تخل أبي كتيست خد قبرة تخل أو تاتيني يرجعته and now نعو جرا كم زلا سجل حبريتين نسمى زلنا زمالة مالتيو إيران is going to be a very very important major power كتكونيا سلمتاي نيكولر روا أسوار زلوا حيلي زخون يكون حيلي كفراره يكلني لأنه كل دماء إسرائيل كتفراره يتخلني مخنياتو التي ultimate way when I مود أتع مفراره نيكولر روا أسواري deterrence بلو كابون اللي علي سب كفراره كيكلني of course نيكولر روا حيلي كندي على كدما يعني إسرائيل دي way when عند إنجليز نيكولر لومي نراشا جن كتفراره يتخلني كلتا 200 نيكولر تلاقا خوينو ويا 280 تلاقا خوينو حدا قشدش شعن تلو خوينو again بفلاي دما كم هاجر إسرائيل ديو كم عد إنجليز ديو كم كالوت هاجرات أوروبا عند حرخين كا نعبنت أنا ناي روسيا بريزيدنت زي كونه ناي سكيورتي كونسل حلافي قالوا ديمتري ميدفيديف بحال كان بريزيدنت ناي روسيا زنبريا بكابي التشن شو متنقل بريزيدنت ناي روسيا نيرو الجري ما ناي سكيورتي كونسل ناتهم دايركتوري واي ديبيوتي ناتيو سو بزح جزيات زاربيو زين هاجرات أوروبا يلو نعبنت كم بعل إستونيا لاتفيا قال ملز بعل ناش هاجرات الله مبرق أوروبا بزح جزية روسيا بدعز اللي وزارة بيم زارب أكلات ناينيت توصل زخونيلو انتاي لسه كمالي سلام أنا زجر من نايزوم هاجرات جاتو ميلو article 5 زبحلا له ناينيتو قنتاي حنت هاجر تحريماتك حنت هاجر أكل ناينيتو أنت تحريمة article 5 تاي في الجبران كل أنت هاجرات أبالات ناينيتو 26 ولا 3 بملن جبر ملسين خبا ويونا بتكوينات نكاتوا يجوز جديد أنت article 5 ناينيتو زبحل عنكس مالتي تحتى جنيلو نزين هاجرات جاتن حنت تاكتيكال نيكولار هواس وارت سديدنا لا article 5 انتاي جبر لايلو مهنا أنت هاجرت يا إلا نيلو أزين عايش سلزقنا إسرائيل نابنت هذا نيكولار نيراشا ودي ولا إسرائيل ترى تكون سجرابات بملون ودي ولا سلزي أزين عايش سلزقنا التني نيكولار حنت مستقص كان لأن راشا بهذا نيكولار كتت فايت غنى it's a very very large country بدهم لهم قالوا تجارات كمان يكون أزين عشتي سلزي التي جلو عندنا كايدان مستي نيكولار واحد كجاتم صغل أبجمد بمتاو بزحف اللي جلو مخانيو زقلتني يرسو جان تايز بلا even إيران أزيك في حجري عبا حجري إسرائيل جن أزين يشتي سلزي وحد نيكولار ناي إيران ألا موك حرب تغيلا بإسرائيل تودي له مالتي تجي تعدي له مالتي ناي إيران أزوار ناب إسرائيل كحرم كم زغلكا كل التجزية دي يكون 3-4 تجزية بروف جيرهم ملو فلايت ليت يسوس توقسوا التمثالات ناتهم ببزحي أيكون ناب إسرائيل دي يكون سي أبتي زل على إير ديفنس سيستم زلهم إيربورت إير بيز ناتهم كم زهرة ميزن الجرزلو سلزي التمثالات ناتهم نتير ديفنس سيستم إسرائيل حليفو أمريكا إيران كحرم كم أمريكا إسرائيل كحرم كم زغل فليتو مالو إيران دونك دول مجنة بومب نايت ميسايل كسوز نبرو نيكولار بومب نكويروي زمالة تعملت إسرائيل إيران كتفرارها لتغل مدرخ كودا كم زخونه كتفرارها يتغلنيا لذي بالانس اوف باور كليا بتبوتاتي إذن تقاتي مخا تزعبيت ولوس أنا هزي إذن تقاتي مخا زقدده أبزوريا إيران من الله ليبانوس الله غزة بن الله حماس الله حوتي الله إذن حيل تازياتهم كانت عينت حيلي كلها من يخططوا قبلهم زغل إيران كانت يركب كلهم ميزان تازي التجيو بوليتيكا نايزوبا نايسيا وينايزي ويست إيشيا زبلو مع كلام إبراهيم مالتي completely تغير معناته من يكفرارهم مالتي شو تازي إذا كنا تازي that's why أمريكا قال عقرقرت فترة زلوا كي أبز خي بس حتكلم كن حرمان لنا قال زبل زلوا كم زوج سبق سيف أما نقول كنت هيلا نيرا إيران جنا بطريقة زي حلفنا وسرح سرح هاي تفلتنا كاب متن لعلي حلفنا هاي تجري كاب متن لعلي إسرائيل جرا بتفتاتنا درجة كن ريا خلنا إيران أزياء قالن حلفنا هاي تنهجر يا زال الناس حج مبشر ما أنت أسوارات نيكولار تقداديما إسرائيل كي تتقامل لتريح تفر مغنياتو كم تزقبرو زو لاب قازو زقبرو قفعين كان تاريخايم نجيب ليبانوس زقبرو زو إيفن يو إن زقبرو ريا سنانا إسرائيل كل عينة حماق ناخد قبر عقم زلوان سخف زي بلا حجر مغانا نينا نردلنا زي أنت توقع بلازق الحيل دما كم زي اللي نينا نردلنا of innocent lives across Israel, Iran, neighboring countries would be in immediate danger. One wrong move, a misinterpreted military maneuver, and the world could be facing nuclear devastation.
Let's just break this down for you. As per reports, on the 6th of October, Iran suddenly and temporarily shut down its airspace. All flights from Iranian airports were reportedly cancelled from 9 p.m. on Sunday, October 6th, until 6 a.m. the following Monday. In fact, the Iranian Civil Aviation Authority reportedly issued a notice to Air Missions, NOTAM, signaling a military exercise in the western part of the country. However, this may not have just been a routine exercise. Could the airspace closure be part of a larger, secretive operation? Was it merely a precautionary move for military drills, or was there something more? You see, that very same weekend, on the 6th of October, at 10:45 p.m. local time to be precise, the University of Tehran's Seismography Center announced a 4.4 magnitude earthquake in the city of Ardan, Semnan province. Now, on the surface, it may seem like a natural. So نريد لنا كنتات كله Don't forget that Iran is close to reaching 90% uranium enrichment, the level needed to build a nuclear weapon. This is not speculation. The International Atomic Energy Agency, IAEA, its report in August stated that Iran had increased its stockpile of uranium enriched to 60%. That's just 30% less than what is reported. بحبش أنت نرجع لنا إيران يقول روات وار فتينا كتلو كم تغلن زي ما بسفي حجز الربلو زنبريو أوكي so what دحر إيران كم جيرا انتايو كقاتم زغل انتايو تزفرها زلو كل تناقرات سكنري إسرائيل تجبر ملسك تبات تبلد لا انت جيرات تدري إيران نزغون زغل اسك انتايو أبيت بتشيلو السخة. Continue to await Israel's retaliation against Iran. We know that Bibi Netanyahu spoke to Joe Biden. We don't know much about the details of that conversation at this point, or even if it matters, given that Joe Biden barely exists at this point. But we did get some indications from Defense Secretary of Israel, Yoav Gallant. We can put this up on the screen of what the attack will look like. This is what he's threatening. He says Israel's coming attack on Iran will be, quote, deadly precise and especially surprising. They will not know what happened and how it happened. They will see the result. So إسرائيل قبل ما تكتب كم زخانات بسفحوا ويون بستفل عليه ملك كقل تسعني هميام نابنت منيستر بداية وطعنا إيران كم زلوز اللهم زقالان تبال لازم له نحنا نهبو مقصعتي متقعتي وي قبل ما سن إيران مالت يلو بتعمي ديدلي مالت قتالن حدقنيان مالت precise ما نتصور إلى مو فليتو زك حرم زغل كم دما especially surprising كم دما هند بتاوي كون كم زخانة they will not know what happened and how it happened. They will see the results. بخمية قاتيمو انتهى قاتيمو بخمية قاتيمو كفلتي كونون نتوجي ترى انتهى كم زوردهم ترى كفلتو نابله يزارب زلون so زمالة تاي مالتيو دبر مالسكو بخم زخونو نعود ما دلونات كم زلوهم وي عام خم زلوهم ويون نخو قبروا زخونة تطو قبلهم زغل حيل كم زي لزقلس قالتنا نرجع لنا ترى سبدا يكون دما منيستر مكلخال إسرائيل يزي زارب زلون so already كابزن زريو زلنا كقبروا مخانو كبو مخانو فلوتيو تعتو تعلامات زبلوا زنبرو ناي نيكولا بوتا ويون ناي نداد بوتا زبلوا زنبرو انت غيرم انت عن الدور ملس كاب ايران كمتي ويون اتي كوينات نابي كص خير خلي. So that's what we know thus far. Ryan and Emily covered, but I just want to reiterate because it's so important that we've learned some of the most deeply disturbing things you possibly could about the U.S. posture vis-a-vis both the attacks on Lebanon and the forthcoming attacks on Iran. First of all, we had reports that some of the people who are actually running Middle East policy, like Brett McGurk, effectively greenlit the Israeli invasion into Lebanon. You now have Bibi threatening, hey, we're going to turn, which they have been all along, but these are now that they've actually invaded, even more credible. Hey, we're going to turn Lebanon into Gaza, calling on Lebanese people to rise up and throw off Hezbollah to so. So ده تبدل لا وين تايز بهالزلهم بحبشة أمريكا نختم السليا تكوينات أو كم تبدل زلا أكت تكبر زلا زخا تدقق عم نري زلا ناينات حققن الليبانوس كور كله كقامو ده يكون صبو كم زخانة كصبو كم سجبريم نقروا نيرم مراحنا حزب الله قاتل كله صبو كم سجبريم قلت مثلا زي every سكم تزجبر زلوا أي تكبروا نخمسليهم كم زبلون برك جبر كله إيد كم زلون أبوش تكبر كم زلون تناي إسرائيل برايم مينستر بنيامين نتنياهو دما لليبانوس لك خم قزا غير كدم سساي قبل كلون قدف سبولا كم زيلن عفهم تبلون بتكبر أسوار يقبلوا وصلوا زلوا أبت قدايتي إيد كم زلوا سكي كالوت كان تايبلو بزع بازيس كبز نسمع. You about first this talk about an Israeli counterstrike on Iran. We've had Yoav Gallant skip a meeting in the United States, and there's been disagreements between Netanyahu and Yoav Gallant about coming to the United States, talking about this counterstrike. Gallant is saying that the strike is going to be lethal and precise, and that the Iranians are not going to know what hit them. Now, Vladimir Putin is also going to meet with Iran's President Masoud Pezeshkian
on October 11th, ostensibly to talk about bilateral relations, but also I am very sure, and I'm sure you are too, they're going to talk about this. So I'm curious your thoughts about what you believe might happen here, because Iran has made it very clear that any strike will be met with retaliation, and the talks about potential. So እንታይና ንሰምዕ ዘለና ዝኻ ኤክስትራ ወሲኹላ ኣሎ ዳኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ኣናሊሲስ እዩ ዝህብ ፕላትፎርም ናቱ ድማ ክሳብ ዘሎ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ክንረክብ ኢና ናቶም ይኹም ብዙሓት ካልኦት ኣለዉ እስካብ ትዊተር ድማ ሓደ ካብቶም ተባዓት ነቲ ኩነታት ዝዛረብ ዘሎ እዩ ሪሊ ኣይ ሆፕ እቶም ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሰላም የንብርዎ ኮኑ እምበር እቲ ዝህቦ ሓበሬታ ቀሊል ኣይኮነን ኦኬ ንመለስ ናብ ትሕቶ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ናይ እስራኤል ዲፈንስ ሰክረተሪ ግብረ መልሲ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ኣብ ኢራን ክህቡ ከም ዝኾኑ ንኢራን ድማ ኣዝዮም ክሕምዋ ከም ዝኾኑ ተዛሪቡ ነይሩ ትንሪኦ ፀናሕና እዩ ብንጻሩ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ናብ ራሽያ ከይዱ ምስ ፑቲን ይራኸብ ኣሎ ፕሬዚደንት ማሱድ ፐዘሽኪያን ዝበሃል ሓዱሽ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ቅድሚ እቲ ኣብ ብሪክስ ክራኸቡ እዮም ግን ቅድሚኡ ኤርጀንሲ ስለ ዘለዎ ምስ ፑቲን ተራኺቡ ኣሎ ፑቲንን ንሳቶምን ድማ ኣብ ዝቐረበ ዝምድና እዮም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ስለዚ ነቲ ግብረ መልሲ ክወሃብ ዝኽእል ግብረ መልሲ ክህቡ ምዃኖም ድማ ነጊሮም ኣለዉ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እያ ትብላ ሕቶ ብጣዕሚ ኢንትረስቲንግ ኮንሰፕት ሓሳባት እዩ እቲ መፅኡ ዘሎ potential nuclear sites, oil sites, etc., that there will be equal counters to those as well. So I'm curious of what you think may happen in these hours and days to come. Well, first of all, I think that Israel is probably going to to attack Iran. There was a period of time up until this morning, or I guess yesterday, that I thought that Netanyahu might be playing a game of putting pressure on the Biden administration to get as many concessions out of the Biden administration as possible, following through on his gambit back in July to come to the United States, talk to the United States Congress, wrap himself in the American flag. And the Biden administration was putting a pretty substantial package on the table, basically saying the sky's the limit on military equipment you'll never want, and we will back you till hell freezes over diplomatically. You'll never have to worry about anything out of the United Nations, and America will seek to quash anything. ስንታይ ዝበለ ብሕፅር ዝበለ መጀመርያ ኣሜሪካ ነተንያሁ ከመይ ገይሩ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ከም ዝፃወተሉን ከም ዝላገፀሉን ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ እዚ ዝኾነ ነገር ግደፍ ክብልዎ ተኮይኖም ኣሜሪካ ሕራይ ክገድፍ ተኮይነ መዓት ዘድልዩ ኣፅዋርዲ ካልእ ክህብዎ እዩ ዝሓትት እቲ ኣሜሪካ ዘይትደልዮ ነገር ክገብር ይደሊ እሞ ግደፍ ክብልዎ ተኮይኖም ሕራይ ሞ ክገድፎ ተኮይነ እዝን ሃቡን ኢሉ ካልእ መዓት ኣፅዋራት ክሳብ ዓንቀሮ ከም ዝረክብ እዩ ዝኸውን ኣብ ልዕሊቱ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኸ ከምኡ ገይም ዲ ክፃወት ኢለ ይሓስብ ነይረ ይብላ ኣሎ ግን ኣብ ኩንነት ከመይ ኮይኑ Thing happens in the International Court of Justice, International Criminal Court, we've got your back. Just don't strike Iran. I think basically what we're saying is don't strike the critical nuclear sites or oil sites in Iran. Somehow, we keep saying it's okay for proportional, because here's the problem: we don't think Iran's going to follow through. We think that if Israel does a proportional response, that somehow we'll be able to convince Iran to do a proportional response to the proportional response and manage the escalation ladder. Because our goal being the United States, the Biden administration, is to prevent a major global crisis in the lead up to a critical national election, where the legacy of the Biden administration is on the ballot. Kamala Harris is, to be the successor of the Biden presidency, and one would think that the Biden administration wants her to win, and so that they are going to do that which is necessary to prevent the kind of crises that could derail the Harris election. One of the big crises that could do that. እንታይ ዝብል ዘሎም ንኣሜሪካ ኣብ ዝዋን እዚ ዓብይ ውግእ ኣብቲ ቦታት ንከጋጥም ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ እዚ ከዓ ናይ ደቂ ሰባትን ናይ ቃንዛ ናይቲ ዘባ ዕንወት ናይቲ ዞባ ስለ ዘሰክፎምን ዘሕዝኖምን ዘይኮነ ምርጫ ቀሪብዎም ስለ ዘሎ ይብላ ብሓቂ ዘገርም ምርጫ ቀሪብዎም ስለ ዘሎ ባይደን ድማ እታ ከማላ ሃሪስ ንክትምረፅ ስለገብር ዘሎ ኣብ ግዜኡ ዘጋጥም ዘሎ ዕግርግር ናይ ዩክሬን እዚ ክጅምር ከሎ ንኸይምረፅ ዓብይ ፀገም ክፈጥረሉ እዩ በንፃሩ ነተንያሁ ትራምፕ ክምረፀሉ ስለ ዝደሊ ዘሎ ዝተኻለ መጠን ነቲ ዕግርግር ከዓ ንሱ የጓሃሮ ከም ዘሎ ኣይገልፃኒ ግን ኢንጀነራሊ ብዙሓት ክኢላታት ዝብልዎ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ባይደን ነቲ ዘሎ ኤስካሌሽን ወይ እውን ነቲ ዘሎ ፀገም ኮንቴይን ክገብሮ ወይ ጠጠው ከብሎ ወይ ክሓፅሮ እዩ ዝፍትን ዘሎ ከምኡ ንኸይገብር ድማ ብካልእ ዓብይ ፀገም ዘጋጥሞ ዘሎ ድማ እቲ ነተንያሁ ወይ እውን እቲ መርሕነት ናይ እስራኤል ዝኽተሎ ዘሎ ድማ እቲ ኩነታት ካብ ቁፅጥር ወፃኢ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ንኣሜሪካ እንታይ ሪስክ ክህልዋ ይኽእል ኣብዚ That would be a global economic meltdown triggered by energy insecurities, triggered by a regional conflict that put energy production facilities in the entire Middle East at risk. Iran has said that if its oil production sites are hit, it will take out the oil production sites of all the Middle East oil producing countries. That's that. They've also said that if you strike our nuclear facilities, this is an existential thing. And here's the story that I think most people are missing right now.
Iran has said that if Israel attacks it, Iran is going to hit Israel with 1,000 missiles, 2,000 missiles, and they're going to take out over $100 billion of pre-designated infrastructure targets, which they've already identified. Basically, Iran is going to turn out the lights permanently in Israel, prevent Israel from having fresh. So Iran أبزي بزوج زي زربلو أقدس حبريتا دما يبرالو مجمريا دحر إسرائيل بتتبلو زلا نتي هذا جنيا critical infrastructures بلو زلو نداد ديون يعني كل رابطة دحر هري ممو إيران دما برتو زغون جبر ملسي هذا الشيء باليستيك مثال كنت كوس كم تغل هذا الشيء أبزي حلفة غندي تكوسينا كل تميتي تكوسينا تميتي وي 280 يوم ولا كل تميتي تكوسا هذا الشيء باليستيك مثال تعرف زي كنت كوس كم تغل أبكال دما أنا أمريكا من يسقط توزع زنا برك سافرك مليون مسائلات كم زلوا قليل سنير مايك بومبيو زبال إيرانتي بزح أسوار خزينة هم زلاي نقرن الذي إذا كنا تعتزك قاعد تقولين كل تي infrastructure أب إسرائيل زلوا بملو زيرو قبروا مدرب كم زلوا مساتون إذا كبهال كله نيران مستي نس من أصنع إسرائيل نشتي هاجر بس مقانا علامات تسمزو توزع calculation استخسار زقال لي عبا هاجر تغينو سفع زلو زغونة تاسوارات أزيب زعيزات ليك إسرائيل بنشتي هاجري جغرافيكالي كرغلو أزي نشتي هاجري لذي علامات ولا كان خد كلا غلوك قليل كمسل غليجن كنت كلا غلوك كم زي دخلنا إيران دمارينا لنا أب تحلف تخصصي بزح علامات كم زهر مرينا لذي التي أمونقوم كفت أرزخل حقاف نتنياهو تكموت أرزخل أجمع سلزير يوزل لدي ويس أي قبرون يم سلزبل ديو أنا يردعني يدلو already كقبرو خمس خلار يوم ملو من تايكم وقبر سفتن زلقنا يردعني سكان أبيك كده تزربه running water, disrupt communications, energy distribution, energy production. Israel will be turned into return to the Stone Age. That's Iran's promise. Somehow Israel and the United States believe Iran is bluffing because that represents an existential threat to Israel, and Israel's existential response is the Samson option, is nuclear weapons. The other thing is when people talk about striking nuclear facilities, understand that the other thing Iran has said is that if you do this, we're going nuclear, and they mean it. In fact, I think the big news here is that we've seen since May of this year 3 major statements made by very senior people within the Iranian government that suggest, or do more than suggest, state that the fatwa that is currently in place that prohibits Iran from developing weapons of mass destruction, including nuclear weapons, because it's inconsistent with the teachings of Islam, that fatwa could be changed if Islam itself is placed under threat, and Iran is an Islamic republic. Vilayat al-Faqih, the rule of the senior jurisprudence, is the methodology that they have embraced. It's a theocracy, and Israel's attacking nuclear infrastructure is deemed as an attack against the existential survival of the Islamic Republic, and therefore this fatwa would be reversed. Now, if you study declaratory policy, and that's basically what this is توسخ دبان تايب لالو بزوح جزي أبز حلفة كابور حمشت بفلا كنت كنرخ لنا كنت سلست عبيتي سينيور ليدرز إيران تي فتوى زبال ويون بحقنا مسلمنا زي خلك النجر كتفكت كتجبر كلها نشد ما قبول سخن مخنيات تقات ما كخلت راي كتجبر تخليو نبنت تني كل رواس وارنا ختم عبل إيران إسلامي تهجر سلزخونت بحقنا إسلام كيف كده خليو أنا سلدي فلتقومي بلا السكن أنت قنع النت مسلمنا ويونتي حزبي أبحر جاب زود كله جن نفس خان مكل حال كنت قبرت خل كله خد جبر كم تغلت فتوى كجبر كم زغل ويك صحاف كم زغل سلزي إيران نتني كلار نخد جبره كيفك على لا كم زغل بتحقناتهم international لو ده يكون بتحقنا مسلمنا ناتهم مالتي لذي نسوون كجبر كم زغل خلاص زر 4 إيران زحجاجات موازلو حند بتجات ما يكونن كابنو يحس أنها ريسك مخانون إسرائيل تأخذ زلاز نبرت كنا تات من البات بنس أرد راينا خرينا نقول إيران أبزوان زي بتقدم بتيورت فلتود نبرت عقمي حجي ببراكتيس إسرائيل كتهر ما كم تغلن كتوضعهم تغلن فليت على إسرائيل يا حند بت كوين وازلو إيران عقم خمسة لوامبر نوشت إسرائيل مسيو كهرم زغل عقم زلوا خويني سمع النير بس حزب عالم بما كومينيرو لذي إسرائيل هجي كم يجي ران التناتاز نبرة حيل كم يجي خطر اتخل إيران كم زي إيران سوريد دفيرات هالحج إيران يكون سي تم حتز بهالغمانات وارناتهم وشتك حرم كيلو لنا حزب الله يعطل لي علامات يحرم عليه لازم تاي مالتيو كدفروا كم زخالو زخان إسرائيل ديت دفر حيال زخونة سنتيا كما تأذي كل حجر كم زخونة يا كتمان تدل نيرا إزتي دي ترونسناتهم ودي قصل زلوا نزل معراي إسرائيل تاخد جبر تاخد إسرائيل تكون تبرتعون عملي كولار كتيت كم تخلي زول زلوا بعد إيران دما عملي كولار كتيت مخانا ياتنقر زلا زي تي ريسك أبزي زوباز زلوا بس كنا تاتزي نابي كتير خيط كم زلوا نغنستبلي له. Statements made by government officials that have the effect of saying this is our policy, void of
in lieu of any official document being published. You don't make policy, declaratory policy, in a vacuum. It's usually accompanied by actions that give teeth to this policy. And so if Iran is going to say that the fatwa is going to be reversed, and if that's going to have any meaning, that means Iran needs to be on the cusp of being able to produce a nuclear weapon. The first statement made in this regard was made in May by a former Iranian foreign minister under Khatami, who is now a member of the Expediency Discernment Council, which is a very senior policy advisory committee mandated by Constitution, advises the supreme leader on critical issues. And this former foreign minister said that Iran will reconsider its nuclear policy. This fatwa could be reversed. Later on, I think last month, a very senior member of the Iranian Revolutionary Guard Command said the same thing, and he basically said, we will make nuclear weapons if this fatwa will be reversed. Now you have the Iranian parliament actually saying, reverse the fatwa, and we must make nuclear weapons if Israel strikes us. All of this is linked because none of this happens without the supreme leader giving his blessing. You do not get to speak on behalf of the supreme leader in Iran. You don't get to question his fatwas, suggest they be changed publicly. So for these people to speak, a decision has been made, which means Iran has already had this conversation, and the decision has been made. If Iran is going to produce nuclear weapons, they can't do it in a manner which requires long lead time. It has to be able to be acted upon instantly, which means they front-loaded the system. That means that Iran has produced a nuclear device minus the fissile core. Now they don't have. I know there's questions. People say, "What about that nuclear weapons test that took place in Iran?" Right. I was going to ask you about that. Yeah. Well, so بحبشا كل نريد لنا إيران نيكولاراوي capability كم جلوان أتكد ما كنا دما كل تبهي منوتاوي مخلق حال كقاط بمخلق حال كله كزاربولون كعلي وانس أنيهم يوم زك زرب كله دما كابزيرو تبغيش زي كونس ما بقسي نطبق كم زنبرامن أتعصوار أبكر درجة بس كم زنبرن نوعو justification ويونعو نمتكبار نمودو زد اللي سنة موجود مخانون بفلا دما السوبريم ليدرنا إيران نسو زي فلطو ويون ناتو سلطان كتنكف زغل كتزارب هيتخلنيها زي كونه كتزارب هيتخلنيها بيران سلازي تكوننات أبتي نيكولاراو عاغمي ريدو كم زلو زغلس مخاني زغلس زلو نوي زغن عمقو زلو زربايو زغلت فالكم زلو غدما بحصير غزي سفح سبالك كفالنا تكسمعكم سلو زلو I don't think it's a nuclear weapons test for a number of reasons. One, the depth of the explosion exceeds by order of magnitude the depth that you normally have these underground tests. Normally, you'll do it at 600, 800, maybe a kilometer down. This was, I think, 7.7 kilometers down or 7.7 miles down. It was far deeper. And just the logistics of that, to dig that borehole size enough to create the cavern, it has to be of specific size, dimensions. You want to put, if you're going to do a test, you need to test things. That means you have to get the instruments down there. How do you get instruments down there and do this? And how do you do all that without it being detected? So, I don't think so. Plus, the biggest problem is the diversion of the enriched uranium material. Right now, Iran has a significant stockpile of uranium hexafluoride, which is the feedstock to the centrifuges that enrich uranium. They have a significant stockpile of it. بناي سكاتويت الريتو تي من قد قاعد مريت قاعد يمزنا بري من البات مس نيكولا روات وار زي تحاس خوني خلي زبل النتيجة لنا أنا مهنياتو كل زي كن كساس كله زخوني يكون استرعي نجر محل ونير ويون زخوني يكون حبريتاس موت أنير وسلزي مستبرتعنا تون أربعة حيل زلوا من قد قاعد مريت مس نيكولا راوي فتنا كي تحاس خلي زبل سنة ما قلت زلوا أساسي استفلا حبريتاي زلوا كاب استفلا من جتاتي دمت أبزي أنا كبكم كل خدمة مدام تانا تكون خطوة different sources تنتقم دماغكمي حدا زبلو ولا حسيون كبلا كغلي ولا كجاجي كوني غلي كفسفلا لي source كتوست كالهاجن بالانس زخونة ميزانوي زخونة مدام تانا نخدهرم نخد بزح سلازي حجزي بتقين بتي حنت بحس أرز بلد كم فلتان كان استوى الله أنزل لنا أبزي أنا زنقركم زلهم تكون تات بداهي كم زلون تناي ما كلام مبرق كنتات أبقى زيو بداهي نطبي بتسعكم زلو ملا سبتنا أنتو بزنبرنا بوجرنا ونكنو دينا. Reportedly required to build a nuclear weapon. Now, if we join the dots, the airspace shutdown, the earthquake, Iran's nuclear ambitions, the possibility that Iran might have tested a nuclear device underground, perhaps may not seem far-fetched. But again, why now? Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has reportedly long maintained a fatwa declaring nuclear weapons illegal. But amid tensions in West Asia, could Iran be reconsidering this stance? Remember, during his speech last week, Khamenei said Israel will not last long. So could Iran have secretly altered the defense? بحبشا عبي مزارب عرستي وقين زلو قدينا إيران إسرائيل and for good reason معناته تفكير زلو مواترنا كلتيوم ويوترا من كلتيوم تفكير زلو النتيجة باترا دي كنا سنعلم درجة ونبزلا على درجة حدقة بغط أبا يكون
ብፀጥታ ይኹን ከምኡውን ናብ ኒኩለር ክቕየር ዝኽእል ኩነታትን ስለ ዝኾነ ንህላዌ ንቐፃልነት ናይ ደቂ ሰባት እውን ዓብዪ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል ኩነታት እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ፀሎት ዘድልየሉ እዋን ኢና ዘለና ምክንያቱ ነተንያሁ ዝበሃል ኣብቲ ዞባ ፈጢርዎ ዘሎ ሓደጋ ብዝኾነ ይኹን ቃላት ክገልፀ ይትኽእልኒ ኸ ካብ ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ድማ ክዕቀብ ዝኽእል ሰብ ከም ዘይኮነ ድማ ርግፀኛ ኣብ ዓለም ኒኩለር ክትኩስ ተኮይኑ ምናልባት ኣብ ዓለም ክትኮስ ተኮይኑ ነተንያሁ ኣብቲ ቦታታት እቲ ክህሉ ከም ዝኽእል ወይ እውን ሓደ ካብቶም ነቲ ሕማቕ ነገር ንክገብር ድሕር ክብል ዘይክእል ዝብሎ ሰብ ተሎ ንስ እዩ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ተኪሱ ሰብ ከጥፍእ ዝኽእል ድሕር ክብል ዘይክእል መራሒ እንተሎ ቀዳማይ ኣነ እዚ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ይኽብሎ ዝኽእል ካብ ዝኾነ ይኹን መራሒ ኣብ ዓለም ዘሎ ቀዳማይ ክገብሮ ዝኽእል ድሕር ክብል ዘይክእል ሰብ ንሱ ምዃኑ ምክንያቱ ድሮ እቲ ጭካነ ናቱ ከመይ ከም ዝመስል ብተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ኣርኢና ስለ ዘሎ በዚ ኮይኑ በቲ ነዚ ሓበሬታ ንበኩም ኣለና ንስኻትኩም ድማ ናትኩም ካልኩሌሽን ወሲድኩም ናትኩም መደምደምታ ግበሩ ናይ ሆፕ ሓበሬታ ከመይ ከም ዝመስል ዓለምና ቤከም ትኸይድ ከም ዘላ ንኽትሰብሉ ክሕግዝ ዝኽእል ዝበልኩ ሓበሬታ ዝበኩም ዘለኹ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩድየ ከም ወትሩ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ነዚ ቻነል ምድጋፍ ኣባላት ናይዚ ቻነል ምዃን ኮሜንት ምግዳፍ ኣገዳስነት ኣለውና በልኩ ሓንቲ ለበዋ ከም ወትሩ ዝገብረልኩም ለበዋ ክገጽ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምህፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊስ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much.